constituency Baledon hagane kalempong hagni hapo umsning Nagalang jonga nga slogan tempaw ya kaju sungu ka bakraw iti baro iti paiba Kiblawan dalagi jong disnong ki bapher tidang ban pelot ika por bat kabor jong ti nagamenta ban syam ban ikadulang ban i hagane ka sege Nagalang jonga nga step kong ka slogan tiang soba ya isar medba ibalong ru i presiden barangba jong ka parti UDP jong i hangi hapo jong ka jala Meghalaya kabrang sobaro ya ki MLA badan birong jong i iba Pius Marwin iba Balajit Sangram ki badan rengkat bagi hagane ka step naga bentaban sakhi ya gane ka sgi ka bansa jinten mau haga history jong ka parti UDP ka jong i Ngabrang sobaro yaki long temi kibawan nagalang jong ka state kibalong kinokit kam kibakraw jong ka party ka jongi kibala ang pentelon ya ka syantem trikam jong ka nagapor siya kapor teklan da jar ka teng na siem ya ka nagala ban yang sobai di baro siya ka naga smi kabansa jing kenau ya homestay constituency ngabrang sobaro ya presiden barangba atau distrik ka jongi iba donbok khamde iba long iwe ibriu rangba dong kadai dong kathai ku jonge barapo ka jelam ku jonge ka UDP ha Ribhoi district ku jonge ka keu bat ka ya Shapram naga por shapor wan apreng jong ki jige ki babon ki bagum ki nuntai jong ka party dia kendo naga nagitaw ki baphe Aki bro kawan ba Pius MLA ni ko. Ini MLA na po ni ko ri ba. Hey, i basa asli si boy iri. Ma. Orang sana, orang fit. Abru. So, ini ba Pius MLA na po ni ko. Menta ba sa MLA na po sila iba Balajit Sangram. Nini Balajit Sangram, ikon jong ilet Don Gopal Roy, ex-president of the state. Nanta ikon Preti, the president jong Gawon Swing, tapi kita jong Yafre, Kamsawa. Ba Ecuador, bade ex-MDC jong Mainang. Semua etap di kanina pempau ba ada UDP bawah semua. Kalau semua hati, suruh macam, Hangamon. Kita UCP. Kalau semua hati orang mesti. Working President Sri Watson Khadran. Secretary or Joint Secretary Sri Agnes Semri, Lapiamon, Mambo, Pinamon, Harkumos, Bat Sunita, Nom Pisap. Idikot, Kong, Yon Lengo, Kong, Elisa Jenta, Kong, Nikonda Sankli, Kong, Marion Makri, Kong, Iti Makri, Xiongyin, Yamkam, Maisilindia Makri, Henry Secretary, Korparlang Nongrang. Again, Joint Secretary, Mr.
Levelson Magdo, but Treasurer Alphonsus Macri. Talking member, Ban Panchayat Umba, Magdalene Kuriam, Juban Square, Rishan Majau, Johnny Lakiat, Aita Mary Patel, the Titting Simply Basi Habamut Lendo. Ini dinamikam jangka Women's Week. Tinggal cepat ya ki. Oh, Women's Week sorry. Nampak apa case ting-ting ni dah. Kalau cepat ya. Ini dinamikam jangka Youth Week. Tinggal cepat segi Women's Week kan. Yang semua yang lalu tu, bak penjuru nak kalian jom di rumah. Sehingga Presiden kami Pak Jungi, Shri Pak Lindo, di Emily Napora Nikor, Iba Pius Marwin, nanti di Emily Iba Berajit, Sendam, penjuru ini di Presiden juga distrik Iba dan Bok Kembali, di General Secretary Iba Michael, Nai Kembali Ibi Barok, Nasdaq memulai Desember kejadian di Kamjungan, Lasen di UCPF, hal mulai kenyutrik keberi ajar keluar, milayo pensiun conference body, nanti milayo penkai dengan youth wing, women's wing. Kadin buat pengingat, ini kelengi kejungi, indon kui cinggalang kui apa lang, awak penyutrik. Menaikkan beliau ajar akuan ke General Executive Committee di nomor sang di jungi di officials di Wahjong di Central Body juga Parents Body juga Youth Wing juga Women's Wing mati dekat jom Body Board di la form juga unit di la form di unit kau yasur bagi wak banyak bagi larai bagi belum nak cari lebih. Bagi mental kasih aku yang teri berai berapa ajar apa nila pengurang nila lap pengurang nila kecing Arab kecing Sentran jom ini ki nak kita di Bahalor di bagian apa ke distrik berkunjung ke state berkunjung di Porlok di badan apa Muslim Circle jom UDP naik ke UDP lalu i secretary nanti di Vice President di bawah kita di bawah di badan Muslim Circle ngai kembali di barok mapila penurung mapila keren semua ini mengindung di mentas ni dan dengan mentas ni awak perlu trik mereka ajar apply di dalam di dekat Kepura juga UDP bagi kita sambung bahan ni pun Muslim berjusi kami Imam Krishan dijungi jumlah dilakukan di Islam ketibat maka UDP ingat sekarang maka UDP berpoi syakatong boleh ajar apulai berkunjuru ingat sekarang kami berikut tanpa komposisi tidak ngai bagi di sini ibadat haji lam jungi Presiden dijungi di Bapak Kembali hak distrik level ngai babun kino kita bab jungi goi parti ila isu alam bagi UDP ngai bab wave hang ni po di posisi ka kiu bah na po support bagi siambro bagi nampun tan hak distrik jungi bat borok koi ke state kansa kiu bahkan repair ni kita buat mensuah bagi siambro bagi UDP kan jadi koi nanti parti berlid nanti berlid ke sokar Muslim bangsa kita hal ajar apulai hakicing ilam jom istri berbat lindo dan nak juga next kam ban nakwa hidup ba ni kungi dekat barum jom istri
haba nilarung GDP in treshkom in persian di board of musim kuno banginnya yat mana kisong ita kuno ba inya organize hatakum baka objektif hijungi ba di poibit syakatong home Islam aja apply baka ibok iblang ya borok kiram kita tumai juga UDP bani Islam mulai berkat lagi bani borok nakalian juga tangi tim banai kublai kulu mimpi borok akan dijemit akan digastab mapilai poli mapilai apalai por maka blor supi akan digastab bak kublai untuk kuipi tangi tim kublai shibun kublai jejarnu. Halo.